Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. UMDC jong Nongthymmai constituency uba latip langkar kongor ulapan pawi kajing Pyrshah kabajor halor kajing terwa jong menteri jong ka sarkar pedeng ubak mi yakatnat ki kampo yeng jong kari urajnat seng ban perung no da ke Panchayat hakani ke jela Meghalaya yakani urajnat seng ulapan paw haka arpau tereng mentau nailor arjar katpra haka jing kendo yo menteri rangba jong kani ke jela Meghalaya ukon rat kesangma hapo nong ba Delhi hakani ke jing kendo hapo Delhi Laidan langru Menteri Rangba jong kajala Tripura Ubeblap Kumar Deb bat Menteri Ketnat Industries and Commerce jong ka Sarkar Assam Chandra Mohan Putawari banyak keren sani halor kajing penbaik Thymmai ni ka amendment ya ka six schedule jong ka riti sensyar kari India nak benta ka hakamiat jong ka ni ka than chatai lamingi katkom ka kaipot balapau hakilat pathai kubor lai tho bah ka ni ka jelang hadali lai keren ru ban perung ya ka sensyar kabay dortek batkum ki Panchayat haki jaka badang ha apo upor usam jong ka six schedule lengba ki election khnang ban penstat yaki kampen roy ubak latip langkar ngor haka jekaran bagi katto kan ni kinong pathai kubor uladawa yo menteri rangba kajela ukon rat ki sangma ba un ai jing pensyai halor kani but uni UMDC ulai thoro ba un sapha da kajing tho sya ka executive committee jong ka HADC ban Pyrshah yakani kajing thmu ban Wanrah ka Panchayat hapo upor usam jong ka six schedule kalau kay mga sukundit mga ba hakaman men jong ni ka siksil ka bangi ay ka professor manda po parliament po Delhi lembaga ministry kani ka meeting ka mi kani ka khabar kamne tang kani ru unri ka bon ki national papers ka mi men trainer sendia evening ka long ka jo statement ki national papers ka ba ka jo ka meeting ki biasong ka pren kini ka argut chief minister ni Indian home minister ka bong ba Pengkala Panchayat na oya ka 60 days. Tikani kalong kay bakta kamingi kamong hat kamtam kum ka jay review away. Mga nalakalong kum ni. Mar kay kabangi niyo oya ka 60. Naman do par pareng ru kani ka Panchayat kaladan. Ray kinong ilam jing kim tre on tre kami ka Panchayat ani ka rijui. Namar ka kami dito re ka Panchayat barkarti sincharogi kum kasi barang ka. Ni kujoi. Teko to po la Wanrah ya ka United Autonomous Council lembaga 60. Ban penne pensa ya kerti dastur habri ba kada warhima dar barai dar basnong kum tatata. Pinga suka banong ni. Larangi introduce ka Panchayat kai ka banja. Shino ka council, shino ki dar basnong, shino ki dar hema, shino ki barai kum tatata. Baro kini kin dulu. Panchayat kamut sangut kinong mikmat akal jawat. Di kebaar kolong ba lara kawan ke menteri kam Panchayat baru ki development koi kinda elma Panchayat. Di ke Panchayat kamut ba la ban contest ru kiwe ki jai menteri. Kam dari kemolong ka 60 kabari tang pramangi ninsar tang pramangi mangitip tang pramangi ya kerti gedusur itip mengi kesensar khadar tang pramangi relara interview ka Panchayat kamolong ka ni meeting ke argut ki chief minister kalong ke bomarang ni ka dai bruji bati ka pateng bangwandu marbaro ki development hi ki nya lembaga Panchayat bat kanami tho e ka dabasnong kanami tho e ki dabarhima kanami tho e ka dabarat kam tata bakanami tho ro im ka dai bruji pada election ru kiwi kita dulu kita boleh simpan. Aku Panchayat melawan kan. Kapan Panchayat kau ngomong melawan kan. Nor baru kira result ke basong apakah jimpiat jam Panchayat lah boleh simpan. Kemudian diskonsul untuk MDC show. Lawan dah kan Panchayat. Di kini kalau ke bakta ya kerja boleh lagi. Tinggal kuat man New York clarification. Lada kalau ni kami kami kai national papers. Ba argut ki chief minister ba hot ya ka direct funding but perlong ru ya election kuma perlong ya ki Panchayat hati kiri kini kalong kai ka Pyrshah ba ya kerti ustur amar ka 6 dul hi kini ka state jo ka jat riu ka 6 dul ka penne pensa ya kanong siap ka 6 dul ka penne ya ka hokkanong tiba asan dul narwas na ya ka 6 dul Umdan nak masuk, umdan sim masuk, umdan
MDC su larawan ke Panchayat. Dengan suka banyak jing saya lo ni. Lara kalong kum ni hakin national papers te ke Panchayat le beliau. Nathang ngapan ni tho. Nakalian nathang ngamra ke ni isi banyak keren mat ke isi members lo kan. Bangin haplan ke ngap tho ju ban pan ke collection lo ni. Nampi kami tang Islam Times, ngai minit Times of India kimi national paper ko kimi. Tapi ko kata kelpingan dan kata lo. Dengan kalong masih sih. Kani ru kani ina po uni correspondence mo ka di National Times. Kalau ni nak tahu show si Mr. Wan Pan kerja. Nah, kayak profesor ingin bagi pak, mat kawan dulu dah kumai, tapi kan mungkin.